Ka Voice of the People Party State Youth Wing ha ka arhotrik ulber 8,000 punriu ka lalet bandikundu ya ka Dr. N.E. Karsono, Director of Health Services, MCH and FW, Wanpan Jinshai halor ka jing bampat penmi ka Directorate of Health Services ya ka result jang ka Mid-Level Health Provider MLHP, hapo ka National Health Mission NHM na usnam 8,000%. Kani ka jing net yakundu ka VPP Youth Wing ya ka Director of Health Service ka day hadian balayo ka jing ujon na kibabun ki samla wat kang majam bampat yo ka result. Habakran jing gilapat hai khubor uba marbu dakhar President ula ong ba ka jing bampat pelat ka result kalawan ra ka jing sungkya na ka ki samla ki bawat kang majam. Haga jing yakren ulong baka director kala pensngo baka directorate kadan benta tang man pelong ka examen kadba ubapit ka result udai UMD jong ka NHM haka ba kala pentip ru baka jing penslam kadai namar ba udai ubari ubabun kam nama kata ula kenturu ya ka directorate baka dei banchimkia halor kani ban benrap baka VPP kanang yai budin halor kani ka benta te namta minta kasmi na kalyang ka state youth wing hakani ka step for kemudian ilawan ban dikendu ya director jong kani ka DHS MCH diberi kong NE Karsono diketahui bang Iwan ban dikendu ya kolong ba kajung Islam ban penmi ya kani ka result jong kini ki post jong ki MLHP ka bahab apa ka National Health Mission. Di PE habidai buat kani nadu usnam arpo arpusan mencam senam ki kandidat ki lawan ban tho ya ka written exam ka santrik bulan Julai. But kini ki bala sajiat ki bala tho ya ka written exam kila pendap ru ya ka interview hau benai Oktober arpo arpusan hi di hadu menta benai March arpo April menta si arpo trik benai March arpo April hadu mentaru na kaliang kani ka DHS nang ni jong ka National Health Mission kamsim lala ban penmi ya kani ka result di lok kala delay siapa pelat pada habangi kendu ya director jong ka DHS ni MCH beri kong Karsono ilaya tu yang ba habangi lapan ya kajing pensai balik ki delay yang ni kersot mo nadu macam senam ada mentah kimla ban penmi kata kersot ilaya tu ba nakaliang kajong isulong no tang join MD mission director jom kani ka national NHM Denre udon mission director ubudai uta Uram Krishna Sitari ubudai UIS dibai ilai tu ingi ba mei imdon bor ye habidai ba kani karsol ban penmi ya kata karsol re isulong no tang ban su kondok ya kani ka written exam te kabori ka syong ha uni UIS ubudai uta Uram Krishna Sitari te habangi persang mani kendu yo ni UIS ubudai MD jong kani ka National Health Mission ngilakli na kamera yu ba usyong mangi kwa bang kindu yu kani ka singi ka pamta kani ka step ka pamta wa ila itu ba uni MD umdon hang ni hapo ka state ka jungi ka pamta mar ulami ula sabar na kamta ka election duty de habidai ba katang isungtu ba kajing penslam kajing dili ya kani kersol kalong ba kumulai itu ini director kalong ba kasyong ba ha ka kri jong ni UIS tingi sung thu ba uni UIS ulong babun kamba du kata di namar ba ula dei UIS di ula bat skipus kibubun hang ni hapok state kujungi di mentau ula lek kata ka election duty separ jong ka state Meghalaya kujungi tingim tip lanu unwan tingi sung thu ba ka David halor kata kadau ba uli UIS ulong ubabun kamba du kata ti ka kalong kadau ba musimlala man penmi ya kani kersol ti tang na kadau jong kejimpun kam jong uni UIS uni Uram Krishna Sitari kalapin long sukya ya kini ki kandidat ki balayo ban tho ya kani written exam ki balayo ban le ya kani interview
bat bubun ni kandidat tu kila pensungau yagi bat kila sungau kia mo ikwa ban tip no ya kan ni ka result jong kan ni ka MLHP de kendak lu habidai ba kan ni ka habidai ba kini ki kandidat ki bubun ba ki bla yo ban qualify kan ni ka written exam ki bla yo ban yele kan ni ka ya kan ni ka interview ru ngani tu ipi ngilai I ya tu ke list ki bubun hi kan ni ka list kim da dei than ki badon tang ki khasi kan ni ka list ngani tu ifi ki don ru kini ki judge Sheikh ki Hussein ki Hub ki Islam ki Brahman bat ki Alom ti habi de bakani nilai kli na I director ba kumnu kini ru ki yo ban yakuni kani ka written exam kumnu ki yo ban ya ban yele ya kini interview mo la don ha kani ka list la show up stang ka result ka ban mi na kani ka office nang ne bat ngisas ngila semulungo adu kata ta namar ba kat kum kejing petai jong I director pat yong ba kini ki bri ki wan nas ta sapo kathan jong ka West Garu Hills nas sapo Garu Hills nas tai di ngila kli na I ba atu kini ki ba biang em kidi sya kita ki balong genuine em ki ba dei nang ni na po ka state ni klia kejungi atu ki biang em kita ki kos isla atu fila verify ban na kamta ki kos isla nam ta ki jokki shwa bikin apply ya ki post MLHP di nakaliang kejungi ila yitu yang ini ba adong sidong la dep ban le ya ban tek bai ki kot kisla na kamta shwa nam tai jong kini ki bomdei kasi shwa batin wan ban tho ya kan ni kli kamta namar ba nakaliang kejungi ni sokya mo namar habang I gini ki wei pat ki kerteng ki bomdei ki bawan na stage po plain belt na stage po Than West Garu Hills ki bubun ba ki non tribal na stai tengi semua pihak kan namar ba ki babun hi kena kasi ki jungir ki babun ki ba apply kan ni kam le sing ni semua siap tiang yo le si ba kini ki brio ki banabar ki ba apply kini ki kam ki jungi ni hap ban pek ngor ba bangila kenturu ya ka DCS ki ban pek ngor ba namar play bangi tiang yo ki brio ki jungi ki lokal ki jungi ki try meluk ki jungi kendo ya ka kam hendrai kin yo pat da ki wei pat ki bamde ki try meluk ya kini ki kam ki ba lakhot ki bala bu na kani ka DCS nang ni limba ka NHM. Ya Pak Marbut. Semua benda nak patai ada dia kata ka result. Kata banyak akan asisten Okey satu vision dia kata ka bajing ong bajing pun kam jong ka IS daripada kan long daripada kata kam kajing don long kini kena pula ada thoi kini exam Oh. Kajing sya kata amar ba bapli kena kala de penthoi exam kala de pen kre ba kala dep du ya ka interview de mentana du banai Oktober mo nadu upana Julai Oktober kila dep kini ki berkhoj kila dep menthoi kerting exam kila dep le interview de hadu mentau arpo April bunai March mo lajan don sitang snem hadu menta ka result keempat mi te dene ne kadau ba ki khna ru kila pensmo sangi ka youth wing ba kila sumusi adu kata ba belai bat kila semulungo ba belai ba ki penslam hadu kat ni ka result kan namar habidei bat ka result kumnu lada kila dep thoi kertin exam lada kila dep ya interview kumnu tengah po artayo mo kila dep mi kan ya kan ka result ke jingle jong ka office nang ni na po NHM te ka pensungkhya ya ka youth wing ke jungi kapen sungkhya ru ya kini ki candidate ki ba apply ya kan ka kam te nakal yang jungi kintu ya ka NHM ba ka dei ban pelaj urut no ya kan ka result jong kan ka MLHP future jeng kena ro alam kan dia le sing buat kita pat dengan kami ai ka betul ay abide bakata ngiru ngilaya kintu ngilaya ban siban hi ya ki DCS ba sko ba shimkhya ya kan ka benta ya ka ba ka youth week jumi tam ngila a jangan ka city mo ngila ong ba sapentip ru yang di IS pada ulawan ba umode UMD jumi ka FCM ini wan ban budin biang kan kambut ba tang sengi tang bangila yo kundu inspektor ni lahun nrai ka jingwan ka jungi kandang yai beteng nang yai budien hadu bondawan WS ngin sawan kendu markman mo bangin sa kham ti jeli shu na ka kadang open slam ya kan ka result